Pa ja sam Vladiku upoznao dane 2000. godine u Trebinju. Bio je neki turnir u malom fudbalu, on je tada igrao centarfora i moram priznati da je imao ozbiljan talenat. Ne znam da li je bio uporan kao što sam bio ja, tako da mislim da bi ga ja pobedio na moju upornost i da kažem na moju izdržljivost i na opet rad koji je ipak iza mene. Šalu na stranu, on je veliki ljubitelj sporta, fudbala pre svega i naše poznanstvo datira već 20 godina i mogu da kažem o njemu sve najbolje. Pa znajući koliko on voli fudbal, baš upravo sam malo pre to rekao, mislim da je to generalno dobro iz razloga što mislim da sport generalno zbližava ljude, a mislim da je generalno i Vladike uloga da zbližava ljude u inostranstvu i da je opet stvore taj neki osjećaj opet pripadnosti, da stvore, da kažem, neki osjećaj prepoznavanja, da stvaraju nova prijateljstva, što je najvažnije. Tako da mislim da on to radi odlično i da je izabrao sport koji ja volim i prošle godine nisam mogao da prisustvujem tom turniru. Nadam se da će ove godine biti deo tog turnira i da ćemo se družiti i zajedno uživati i deliti neke dogodovštine, pa čak i iz tog perioda 2000. kada smo se upoznali ja i on. Pa mislim da je izuzetno važan. Važan je pre svega za malu decu da nauče da se druže. Živimo u vremenu gdje su socijalne mreže izuzetno uzele primat u svakom pogledu, u smislu toga koliko su nam deca odsutna od sporta, pa čak i od porodice. Tako da taj generalno događaj će nekako zbližiti tu malu decu, naučiti da se druže zajedno, pa da nauče o pobedi i o porazu. A i za nas, da kažem, malo starije, da vidimo da li možemo mi dalje da se takmičimo i koliko smo dobri u ovim godinama. I kao što sam rekao, mislim da je izuzetno važno da se okupljamo u inostranstvu. Ja sam živeo 18 godina u inostranstvu i znam koliko ima naših ljudi koji su izgubili kontakt sa Srbijom. I mislim da su ovo događaji gdje mogu da se zbliže sa zemljacima, da se opet približe crkvi i na kraju krajeva da se osjećaju kao Srbi. Imamo mi dosta ljudi koji su i druga i treća generacija u inostranstvu i ovakva okupljanja su izuzetno važna da se ta naša dijaspora nekako zbliži i bude prepoznata i ovdje u Srbiji kao važna za, da kažem, i ekonomski prosperitet Srbije u budućnosti. Na kraju krajeva imamo mnogo uspješnih ljudi, kvalitetnih ljudi, pa imamo i ljudi koji potencijalno mogu da budu uspješni i da im pomognemo da ostvare svoje ciljeve. Tako da mislim da Vladika to radi izuzetno dobro i mislim da je to neki put koji svi treba da težimo. Generalno najviše sam voleo druženje. Mislim, ja sam i počeo fudbal da igram iz razloga što sam voleo da se družim sa djecom. Nisam voleo individualne sportove, voleo sam kolektivne sportove gdje mogu da se družim sa djecom, da se nadmećem. Takmičar sam od malih nogu. Drugo, kako starim, to mi fali. Napustio sam fudbal pre 7-8 godina i ono što mi fali to je slačionica. Šala, taj neki period proveden u slačionici sa ljudima koji nemaju ista razmišljanja kao i ja. Imaju drugačiji smisao za humor. I nekako provoditi svaki dan u toj slačionici negdje i tebe oplemeni, pa negdje te i postaviš i sebi pitanja, pa da li sam ja pogriješio, da li mogu bolje, pa vidi kako on razmišlja, pa čekaj, možda ja mogu nešto od njega da naučim i sve te to nekako, grupa te tera da budeš bolji. Još ako je grupa dobra, mislim da je to bilo u mom slučaju da sam imao sreće da imam dobru grupu ljudi, da sam imao dobre trenere koji su mi pomogli da izađem na pravi put, tako da vjerujem da i mi, nove generacije koje sada uzimamo tu ulogu, treba da dosta vodimo računa, da prenesemo prave vrednosti novim generacijama, da im pomognemo da prođu kroz, moramo reći, težak period odrastanja, ne samo u Srbiji, nego svugdje u svijetu. Vidimo koliko problema ima, ratova, pa i te socijalne mediji opet nekako utiču, ja bih rekao, u nekim slučajima i negativno na mlađe generacije. Trebamo im se naći i nekako pomoći da prođu bolje kroz taj period. Ja sam kroz sport dosta toga naučio, moja djeca se bave sportom i razlog zašto sam ja želeo da se bave sportom je u početku da bi bili u kontaktu sa realnošću.
I oni na sreću moju vole sport i danas danji se bave, velika su djeca od 17 i 15 godina, ima i 12, tako da i dalje vole sport i bez obzira da li će biti uspješni i koliko su dobri u tome. Bitno je da se rekreiraju, dobro je za njihovo zdravlje, dobro je za mentalno zdravlje, fizičko i stvaraju nova prijateljstva. Znate, vi imate grupu od 25 fudbalera u slačionici. To su 25 dečaka koji žive nekim drugim životom, drugačijim nego moja djeca. Ali opet su se adaptirali, druže se i poštuju sebe u vrednostima koje im je trener dao.